Kembali pi barang yang pilihan sebagai pitch ketuk kubor mentari janmit, syuan pas di kubor kibabnya ini pet syuai mat bakongsan. Ia kenduk ke high power committee halor ke yang dorbar tauan bertemai hataj vivanta Shillong. Kejing bom dan jaka ke penselaman senai ki Eklavia Model Residential School Hamikalaya. Amla ban Menteri Kampura ya ke NEP ong Menteri Ketat Kulit Putih. Bat kijing kenok bam sap bayadai berukau kim dan nong rim ong ubak pol lendok. Ki kubor ki babnya. Kahai Power Committee habedai bat kijing dorbar tawaan bertemai kelai kenduk ne kesingi hataj vivanta Shillong. Ulampang hing dorbar tauan Thomas is Sangma Menteri Rangba Konrad ki Sangma ki sembut Menteri Rangba ba Preston Tensong bat ba senyap halang dhar lamat kiwe-kiwe kinong mikmat bat ofisar ketenat trekam beper-per kile sebentar ha kejing yalang. Haba ajing keren ulampang Thomas is Sangma ulaang ba kimat kible keren ki kentup kejing kemi bnya halor kejing telun ki kam ki jam ha bayade bat kejing tejong ki yang mala ni ka main building kejing terwa na kebentar ke kelabaar jong kejing tei bat kejing petai halor kejing sengan bat kilat jing yada ulo ongru ba ke HPC Assembly Secretariat lembat kiwe-kiwe kita nak terekam kilap tiang ia kejing terwa na kebentar ke kelabaar bat ia kejing terwa NCIT syaktenat dona review of the status present progress of the main assembly building. Then the second item, agenda number 2 was to discuss about the second phase, which we are submitting a proposal to the Government of India through the donor ministry. Then the third agenda item was the presentation of the security systems. Providing security solutions to the assembly complex. Menteri Ketenat Kulit Putih urakam Sangma ulang bakasor kajela ke kenduk jing kadai ban penyeng ya ke Eklavia Model Residential School hapok kajela namar kejing bom dan jaka. Hakajuk kepor ulakular bakakam bayadai berkejing senai kini ki school kan sedang mentah usnem. Unong aibut syakasor kajela hakaliang ke Kulit Putih ubah HM Syang Pliang ulang ba Ketenat Kulit Putih Shen kan sakmi bnya ban sedang ia kijing tei jong ki Eklavia Model Residential School Hamikalaya. Kesorkar India hapok Ketenat Tribal Affairs kalamang kumba Saupo Teli ki Eklavia Model Residential School Hamikalaya. This year it's my commitment. We will see the works done on EMRS and we are working aggressively. I'll be having again one review meeting next week with all the Manifco and the Webco's team and our department. I think that will be we'll see the final improvement. Yes, it is some of the Eklavia Residential School has been tender plotted and recently and they are on pipeline, but we have to see the real picture when the things happened. Menteri Ketenat Kulit Putih urakam Sangma ulang balada kesorkar ke Menteri Kampura yakan National Education Policy NEP Hajar Arpo kidon katu kat ni kibenta kibanhab ban penyahab bat yadai bat Kemikalaya. Kesorkar jela kadang perkhat ban penkrek biang bat wanra jingkelah Kemikalaya State Education Policy. Ulang ru ba Kemikalaya Education Policy kabla penkrek biang kin don kilenong kiban penlek jingbut habedai bat ke kolshor Kemikalaya. Kinong yang kun light load ki history bat ki pajba. Hakawai kaliang Menteri Ketenat Kulit Putih ulang bakasorkar keladap thok syaka National Testing Agency NTA nak kebentaban bu syusuk ya ki jika thok eksamen kiwet hapok kejela hadin baki babun ki kinhun seng kilapan sengau ya kemat halor ke jing kenduk jing jong ki samla pule namar ke jing duna ki jika thok eksamen ha kabedai bat ke kiwet. Meghalaya sector has to be coming because all what happened that contains in the NEP 2020. So I think as a state government, it may be beyond our ability to implement every points that have been
incorporated in the NEP 2020. Yes, for CUT examination, we have already met known to the NTA to give us more center. I think if I'm not wrong, we have got still the exemption for 23-24 last year, right? So we have still got exempted. But however, our students have gone in appearing for CUT exam this year. Menteri Kesorkar Jela iba pol lengdo anin kesngil ong ba kai pot jing toket alor ke jing bamsap bayadei bat ukhau jong usnam arhajar phuai kala dep bat baro ke jing keno alor ke jing bamsap ICDS kilong ki ba klem nong rim haba kren skilat pathai kubor ba lengdo ula ong ba amdan wat tang kendiat ru ke jing shisha alor ki te ke jing keno kani kalong ke jing pensngau ka balabu Ahmad UAG jong ke Jela bat ula syai bat snguthu ha ke jing khmi ibnia jong u kumta amla ban ong bakane kadai ke kambam sap. Because of lack of coordination with the Assam police, where the scam was supposed to have taken place, I had observed accordingly that in future there should be a definite timeline for inquiries so that parties who are alleged to have committed such scams are not and the department are not dragged into needless controversy. Katanat social welfare kan sawanra biang yakitup ikerteng na kabanta bantung ikisong knor batamay jong kya Women's Commission hadin ba ikong pidalia toy ila syaweng no kum ikisong knor jong kami State Commission for Women. Habakran bat kilap thai kubor menteri badai kami yakani katanat ila ong ba ikong pidalia toy imlong syu ibabit ban bat biang yakakam kum isong knor namar ba imshim ladan bental tang hakajing ilap election Henry kat kum ki kendon ide ru benishim bentalang ha kumbalai teli kijing yalang jong kabot bat ilapep na kisal le kijing yalang kat kum uba pol kajing tung ya kisang knor kam dei bandon jing dei bat ka kam san perthai About her being involved in an election campaign, but according to the rules she is supposed to attend at least 3 meetings of the board, and she has abstained from 4 meetings, and therefore she does not qualify to be chairperson any longer. Ke Indian Association of Hill Farming IAHF Klapanlong International Conference balai kerteng rebooting the hill farming for future sustainability and livelihood RHFFSL haka prabat kendai terik mata upnai ha ICR Research Complex for Northeastern Hills Region Umyam. Ulat ke Jela Mekhalaya upagu chahan ulalong kum ukongsan hakani ke program. Haka jing ajing keren jong ulang baka ICR bat ki skul ba pulis pangkarep karyang rengkat bat kisor kar Jela kini raban itu ye kijaka. Haka bani trelang khnang bak rukom riang haka than kan long ke bas camp. किसानों के खेत में जाकर उनकी समस्याओं की चर्चा करने तथा उनके औद्योगिक के विकास संबंधित समस्याओं के पर्वतीय क्षेत्र में उच्च वर्षा के कारण जटिल कृषि उपकरण खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बायोमास है। Kumsi benta jong ko All India Quiz halor ke jingnang jingtip hakaliang ke pisah tengkah po ka phang pedeng mentau snam good financial behavior your savior ka bay tengko bat ke jing rake ya kalung ko dap nyufusan snam ka azadi ka amrit mahotsav bat ke G20 ke Reserve Bank of India ha Shillong ka penlong ke district level quiz competition na ka benta ke school ki badan ha East bat West Jainti Hills ka balalong ha Utran in lat labo hanin ke sngi ya kasamoy jingkan tip ke Banengkong la penlong na kamta ke East Jainti Hills bat kasamoy ke ba Arpat la penlong na kamta ke West Jainti Hills. Ha kani ke jingya kop kasu tengah government UP school kalalong kanong job ha East Jainti Hills bat kanong talang higher secondary school pat na West Jainti Hills. Mantapan ngini pay ke jinglong jingman ke sundeng ha Shillong ke jing shit kalong 8.2 degree Celsius bat ke jing kre kalong 4.3 degree Celsius.
Kajing sengam kau hau kalau rip nyo nak hispa man step an nyup saw nak hispa janmit kelaban dan kajing hap slap bemalumala hakikat tu kat nigi jaka. Shua pun pois kebukut juga tuk kubor ngini pe biang sisi ni kemat berkonsan. Ya kendu ke High Power Committee halor ke yang dorbat thoan berthamai hatta cibibanta Shillong. Kejing bom dan jaka ke penselaman Chnai ke Eklavia Model Residential School Han Meklaya. Amla ban Menteri Kampura ya ke NEP ong Menteri Kenat Pulia Putih. Bat kijing kena bam sap ya de baru kau kim dan nong rim ong ba pol ndong. Ti perlok de kitu kubor ngila poi sekupkut jong tu kubor jong yim ta janmit hadu meni sembiang bat klesa ke si kubdai pi barok. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी